Meine Damen und Herren, willkommen to my brand new video. Zdravo svima, ja sam Pavle i dobrodošli u moj novi video. Welcome. Tema današnjeg videa jeste Back to School tag i ja sam ovdje pripremio... Ja sam ovdje pripremio 11 pitanja na koje ću vam dati odgovor da bismo se malo bolje upoznali. Prvo pitanje jeste da li volim školu. Volim školu zato što sam stekao super cool, lude prijatelje. Tu također imamo mnogo cool profesora koji se šale s nama, lepo nas uče i vrlo je opuštena atmosfera na času. A mogu vam reći da i školu ne volim iz razloga zato što postoje pojedini profesori koje uopšte ne volim i pojedini predmeti koje uopšte ne volim. Ne volim školu zbog testova, ocjenjivanja, ispitivanja i tako tih stvari, to je stvarno glupo. Mislim, tako se mora, šta se radi. Drugo pitanje, po čemu se radujem, a čega se plašim u novoj školskoj godini? Radujem se sticanju novih prijatelja, otvaranju novih poglavlja u mom životu, širenje znanja i svega toga, a ne radujem se, kao što malo pre rekoh, testovima, ispitivanjima, ocjenjivanjima i tako tim stvarima. Treće pitanje jeste koje predmete imam? Pa imam sve klasične predmete kao što ima bilo koji drugi društveno-jezički smjer u gimnaziji, tako da ako vas to zanima pogledajte malo na internetu da vam ja sad ne nabrojem jedan po jedan. Četvrto pitanje jeste koji mi je omiljeni predmet? Pa imam više odgovora na ovo pitanje, to su istorija, geografija i engleski jezik. Sljedeće pitanje koji su mi najneomiljeni predmeti ili ti najgori predmeti? Tu definitivno spadaju glavna 3 predmeta sa prirodno-matematičkog smjera. To su fizika, hemija, matematika i tu je negdje biologija, ali manje više, ali te predmete najviše mrzim od svih. Mada vam mogu reći da sam matematiku zavolao zbog mnogo dobre profesorke koja je stvarno vrh. Pozdrav ovim putem za nju. Koji mi je danas raspored? Pa ovako sada ću vam pročitati raspored. Latinski, fizičko, razredni čas, srpski, matematika i istorija. Laganica dan. Osmo pitanje, koja mi je omiljena stvar kod škole? Osmo pitanje jeste omiljena stvar kod škole. Pa mnogo stvari mi se dopada kod moje nove škole, ali kada bih morao da izdvojim neki. U tu školu koju ja idem mnogo opuštena i u pozitivnom smislu, da se ne uradite, luda deca. Svi smo opušteni, šalimo se, zezamo se i stvarno je cool. Druga stvar jesu profesori, imam mnogo cool i zabavnih profesora. I posljednja stvar jeste ta što se naša škola nalazi u jednoj vrlo staroj zgradi koja me malo podsjeća na Hogwarts. Doduše na Hogwarts iz 18. ili 19. veka. Mada srpski Hogwarts jeste Karlovačka gimnazija, bio sam tamo u 7. razredu i mogu vam reći da je tamo stvarno pravi srpski Hogwarts, definitivno. Deveto pitanje je kako preživjeti dosadan čas. Pa ovako, dosadan čas jedno možete preživjeti tako što ćete da slušate profesora, ni slučajno nemojte da radite nešto drugo, samo gledajte u njega, kao pravite se da ga slušate, mislim trudite se da ga slušate, zato što iako vam je to dosadno, nešto će vam ostati u glavi, on će vidjeti da vi njega slušate i to će uzeti kao plus što se tiče vas i mislim da vam to slušanje može samo pomoći, nikako ne može da vam odmogne to. 10. pitanje, koji su mi ciljevi u školi? Mada za sada nemam uopšte neke ciljeve velike što se tiče škole, naravno da budem odličan, da budem uključen u što više nastavnih aktivnosti i tako. I nažalost posljednje pitanje jeste kako usklađujem prijatelje, porodicu, hor, školu i YouTube kanal. U početku dobijamo dobre ocene, posle sve ide mnogo lakše zato što mnogo vam je lakše da održavate tu peticu nego da je kasnije popravljate na peticu. Što se tiče prijatelja, kao što sam rekao u prethodnih par videa, dosta vremena provodim sa drugarima iz osnovne škole i obično izađemo, šetamo se po kraju uveče i tako družimo se, razmenjujemo razne iskustva iz škole, pričamo razne dogodovštine. Smijemo se, tu su naravno i izlasci do grada sa društvom iz srednje, sa društvom sa hora, tako da vikend mi je obično odvojen za prijatelje što se tiče toga. I YouTube, ja sam malo sebe razočarao zato što jučer nisam izbacio video po planu, već ga snimam danas i evo sad već za 20 minuta treba da krenem u školu, tako da nije lepo što ovo radim u posljednji čas.
ali ću se potruditi da to popravim. To bi bilo sve što se tiče današnjeg videa. Ako vam se ovaj video svidao, obavezno ga lajkujte, šerujte, komentarišite i obavezno se subscribeite na moj YouTube kanal. Prešli smo 200 subscribera, jej! A mnogo mi je drago kada vidim da 200 ljudi, a i više vas koji me prate i podržavaju i pišu lepe komentare. I hvala vam puno na tome, puno mi znači i nadam se da će naša porodica u budućnosti biti mnogo veća nego što je sada. Želim da ostatak nedelje provedete u lepom i srećnom raspoloženju, a mi se vidimo sljedeće nedelje sa novim videom.